Wadiativu na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Gavah Lois shahani biri heso mwebazi yokande biro no mwenda byo ku 11 2025 ntuje kubanza twakwisiyaho ebija mutugwa makuru kandi kuturagaruka ntuje kwisiyaho amakuru Agacencwire ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina adal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gono mu ihanga lyona. Agacencwire kireki SP Mutabazi yazi ko mu Kabare omukazi we yashabe ngambo zo kufa kwe okomaho yangwa mu ngaro yagwasi yakawa abagamba ngo ibyo bintu ebyo nebyabo umushisha ayitirwe pressure. Isingiro bakire Kano Samson Mande banyuma yo kurwo mu buzahe akore Farmers and Traders Sako bambatiraho kakoba health center ya Kashatu n'ekitanda cy'abakazi bizarra abantu baza kongera kutwesiga kandi bamanye ngo eva kutereza mu magoba ntubagariza. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina adal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gono mu ihanga lyona. Mbabazi Lois Gavah na makuru Agacencwire ombwijire ombirgumje Superintendent of Police Ronald Mutabazi gwazi poma kage umurikijuguta Kabale Municipality. Mutabazi otule na ibembere byo kwerinda mu judiciary akaforwa katano omuringo gutaretezerezibwa. Erizoba service yo kuzika SP Mutabazi ahari St. James Kijuguta mukomjenzi Justin Mutabazi yashobora kwiba isurendwara ya pressure eyamaziri nayo bwire buringwa kandi yashaba ngo engambo zo kufa kwe zikomaho. Bathroom ya korora ya trade nimuka na mshanga wakati nataba barabu mukuzakureba ari korora tinayitegereza nakaruta speed nakanita mukuzakureba mu bathroom nashanga umushinja arakorora aratreda eshagama yijire kabo ati kuzakugira batinya mu mukwate yagaruke nyuma mukuzakugwa na mkwate umutwe kwena twagwa hasi na musa na mushika bati na mujabuja umushinja yakwizamu yangwa mu ngaro yagwasi yakawa abagamba ngo ibyo bintu ebyo nebyabo umushisha ayitirwe pressure. Joyce Arinda muhara w'umugenzi owajwekera abana yashobora kwishabire n'abakunda mnonga ariko bafaho kandi basigara umwanya. Mama bakane mbere unoted ukapeleka kambuke noted ukapeleka kambuke bende narabayazi kuyakuye cyone cy'abantu noshaba takakugira mutinyine mwari. Omuramuzi wa kote nkuru ahabwa Kabare Justice Karori Rwangase Mwogerere yashobora bimwe habe Mutabazi abire nakora omukitongore kiramuzi. Guarding the judiciary is another task altogether. Mr. Mbabazi has been in charge of
or indirectly securing the more than 250 courts we have countrywide. CP David Manzi owajwekera IGP wa polisi yagamba hari Mutabazi nkobira ryo muntu omukozi kandi orukutwariza kurungi abantu. So they were junior in rank in the force, but they were senior in service at the time. For me, I joined as cadet. So those are the officers that showed us the way around policing. Nichirungi kugira ngo wafa either ufe wamaze kuritayaringa umurimo ko wakoze kurungi ninga ofera ha murimo bataka kubinjira. Mutabazi yafera ha murimo ubwo yatangiye gukora imyaka 35 hwire. Sasa kwanza Gasha kwa Nelson ayimsiwe omurkabari. Omujenzi mukama muhumuze ombusinje district y'Isinjiro yacire Kano Samson Mande hombitini Sabyamani kandi aba basemere President Museveni abo kumusasira no kumwikiriza okugaruka mu ihangariye okurgomo obuhecera. Kano Samson Mande amazire emyaka mingi omu ihanga lya Sweden bwa nyuma yo kutibwaho emishango yo kuri yo munsi y'urugo. Ogwa rugiro mbuzahe bwa nyuma ya President Museveni no kumusasira emishango eyabire mutirweho nukwe kugaruka mu ihanga. Abatura n'abebembezi berundanira hari kirumbo mugomborera ya Kabingo. Isinjiro y'amatembano kwe kwakira Kano Mando mukari okushemererwa hamwe no kuzana. Ageze atuma abantu ari umutabano witu ije hano uko umuntu nakora na president nimba nimbugana burizoba mu cabinet president no yamutumiriye manje president yamurita yamugaba atiyo ni nduga Uganda rero umuntu kwagamba ngo ni nduga Uganda zantogo bamutumiriye kunyita mazanyirira yo kace kamutuma muhitira jata udiro cyo mwana arugambire muhurikiza angambira tubito no mwana kunyo ni nkoro mu State House ni nkora na President Museveni tubwe hade cyangye cya ntati ntahanyesherekere bamanyire tandika kuteka tayiko kunda ahindura umurumo kunda hata bamanyire bwe shiriko kwanje hata bankwa konka kwa kumarangandara mutuma mwikirire ndeba kirumu tandika kumwikiriza atumwende kanga rugeyo ngambe na muzeyi icyanyuna atabuko kumba ndiyoko ni imburirano na kugambaho abana kugambaho kuruki ndika kombiha aha mukorogu habiriho kushabira Kano Mande okushabira emibiri y'abana babafire bakazikwa tarho bitasimire President Museveni ahabwo kumuronda kandi akamwikiriza kugaruka munsi ye. konkamwe bari munonda kundeka omucyanga eky'abantu barukundo nkeje kandi mbashaba ngo rukundo egire ki egumeho ni munkunda mwankunda mwero kumarabe mutarukumbiha abarukunkunda mwena oboryo wa nupu oboryo wa dipi oboryo weha akaruru mukansi Mrs. Museveni amwako Arumwishongoza katereke shongoro kayango I knew I loved you before I met you. When Kano Mande nyenda
ishengero w'icweke kandi uri minisita w'ebyamagana ashabira abatura kwakira mande kandi bakamukwasa omumirimo eyatandikire kukora omu makagi kano mande mumuyambe kureba ngo ekaye yajombeka yagigarraho uko kwari kugenda hariho n'abanywana baba mushebere bari kumuhintandikwa unezire nyora abadira ngo neza kuhereza enimi 3 twogomorwa banana banje ninja kutwesamu enumushanju zona bunweja kusimba zabikuni ona operate yatogera entemwe okezire yatogera zikumi wakozere 11 sekabara yaterezente Msima President Yoweri Museveni abokuwe kichukorwa bunyomwe ntumusima okumwikiriza akagaruka gasha kwa Ruth Nwamanya Ruth Nwamanya hariho mukikuru ho muri Nyabicerere wadi ya kabiri Central Division no mu Rushenyishaka Municipality oshobanzirwe n'umwana we owazingamire oguyamara emyaka mwenda hariya hansi kandi nyina tayine chiyamba nayetengo bwezi Nyegamo aine emyaka 6 kandi omutura wa Nyabicerere wadi ya kabiri omu Central Division Bushenyishaka Municipality kandi ashobangirirwe n'umwana otwirazinga mukumara emyaka mwenda ati twa yarra ngene twara yaho abashaho basara magezi ba mutumu chubeta yaguma tukamanye nakabere narabiza omukapira kuzaku yamara mwesande na nebire bibiri hatakoyonchire ibere hateri ibere kuyaherze ebyo esande nebiro bibiri hati ibere yarukwata yayonga hati yagumarinko abandu bana hata shahe yo kusitama ubwo mwana yari mu kusitama nyina yajangu na kusitama bayonke emyaka 3 kuyarzireho yamucusi Kenyegamo najangu naraba omunaku etari kugambwa ahabo kuba umwana ogu naenda kuba muri harubaju burkanya takine cyaro kwekorra kajangu umwana tayine ndwara kuri ku mwana akakangarana nayiza kusitama hata umushahijo nyina nukukugaho hata nanye nukukuremwa kugumana inzo mwirwaro ni mitwaro bikabo kubakiya yitwa muzarire akagumana mutwara yo nubamustamisa nubareba kunka kandi hati kunagiye kumwetegereza hakurire hata nasanga urubazo rworo turukwingana na ogumukono gwetagunanwa abazire b'umwana ogu bakatanuka kumuraguruza ine emyaka 2 na bwanyuma bija bamunagaho baburaho negishati bakarebukaga hati kuyamcukize ibyo imwe nkabyo abakazi yagira tukanze kurunda emirimo kuyakire yatoreyo ise yagiri Tanzania hati umwana yamunsigira natandikiraho ayine emyaka 3 hateshaheje bine emyaka 9 ari byo kuriye byo butoshana birye bite kuriye toche uburunaki unga kwiye yagireho mu irwaro yine byo kuriye biyo mutane bemba muhereza ubundi kubiyakuboneka babine naraboneka bakwasa kumukwatara akaza mu irwaro tokamanya nkabashoko bashomere ebinge bukera aritwe ukareba yarge kandi yabo muntu musya ubwo nashaba abanyambabazi zo kumuhera katunga ecyo kumurebereza no kumutwara mu irwaro okuceberwa ni nsaba abantu abukumbwe bampwera arye cyo ngume mbwene sabuni mbwene icyo kumunywisa na necyo kumurisa hati ibyo nibyo bikunteganisa munonga kwa kuba warebe mbozeji kandi oyino bushoborozi kwera umukikurogu raba hari 083 10 18 eriyo mazina ga Keren Kenyegamo gasha kwa Abraham Gans bari Abraham Muganzi Kakoba Health Center ya Kashatom Division ya Kakoba Mbara City South etunjire obwezi bwo kitanda cy'abakazi kuzaraho necoma cyo kuteka empiteruzo obwezo buhirweyo habankole farmers and traders nko muringo go kusima abanyambara abatwire n'abahajira ho mu buhereza bwabikoguze kumara emyaka 25
Ankole Farmers and Traders Sacco itaje rya katete bakwatireho kako bahere senta yakashatu n'ekitanda cy'abakazi kuzariraho hamwe n'icoma cyo kuteka empiturizo ekirukumanywa nka autoclave sterilizer machine. Abantu baza kongera kutwesiga kandi bamanye ngo eva kutereza mu magoba ntubagariza mwe n'ikitunguri twe nova kutungukira mwaho akabanyankore mbagira ngo edasima ebura yakihereza itanda babirete byo kuzarira batunga chance ni rwaro nza kubyetora turebe hatreba wude yituneza mu shitanda shumwe kandi shitanda kirekiro mwe barete kindi ukabo kuzara bone bingi mwe tubasaba okuhamsya irwareri tukatunga umwanya go kwerezamo abantu bica so yenda ngo ekikore umuringo gwa buri omwe kuganyirwamo nikwe kusharamo ekijari kako batera center 3 ekarete kitanda cyo kuzariraho na nebinde byeretire abarwire ninga abashi abakazi benda aza aho kore cyo mutwenda buri omwe aganyirwemo okurge biri 17 by'ukwezi kwa mwendo mwakogu Ankole Farmers and Traders Sacco turene kwatara hamarwa Rom District Stars mwe na zimwe mu ruburenge rwizoba na mununga ho binamataji okubasima habo kutambara nabo mu rugendo rw'emyaka 25 mbuhereza bwa bikoguzeyi kandi amarwari 16 nugo gatunjuro buhwezi kurwo musakweji SACCOs nazo banks zitu tuja kusima kandi nazo commercial banks nko kumwazurira 25 tine nangwa eraresere akajiko ka shukari so Ankole Farmers na staff yawe nyenda kubasima abo kuteka tuba kumagwenzire amagoba ganyu mukagenzire mweyembekera mu za hotel n'ebindi konga kuteka ngo tugarureho akasente kacatugobo tukora kagaruko mu bantu itwenka government ntubasima and most especially ukwata hamagara gabantu. Meya wa division ya Mbara City South Jomo Mugabi nuwabira ryo mjenye mukora hakwase bikwate by'abarkwebembera kakuba here center ya kashatu kandi asimire Ankole Farmers and Traders Sacco ahubwo kuba besugwa hamwe no kureta entunguko mbantu ngenda kubagambira omurinkoro masoro bwire ryo mwebembezi tika hurraga kwetombo ita tika hurraga kizuru cyone na sakwe ebya babantu bakubabia mpaka menkwente tikiri muriye mukozere mwebare munonga mwebare twaza no kongera kubagambirira kugambira abantu bona bije basekayi Ankole Farmers and Traders Sacco ahabiri 17 by'ukwezi kwa 11 mwaka ogu Ankole Farmers and Traders Sacco nibija ku bantu bajaguze emyaka 25 eyiba marombuhereza bwa bikoguze kandi byona nibija kuba hari university inaho muri Mbara amakoraga gasha kwa Christopher ahimbswe katumireho ntugaruka naganda makuru agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mitene jumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje ataba kuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga Sacco Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu Lions Club batandikira ku bya RMT okugarura buke by'ubuhangwa omurika mwenge environment byo kurebera byo buhangwa agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mitene jumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje ataba kuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga Sacco Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omatajaga
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera ekiterezo kya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekiterezo kyatandikire ni 9:12 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama brand, Wentuha brand, Shuku brand, Burere branch, St Kagwa brand, Kaboye brand, Chanjenyi brand, Butare branch, Marinde brand, Mbarra City brand hamwe ni taje lya Bwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 32 chenda nemwe noti 5 nshanju namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogw'2026 ogwentunguka. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 36 Kuruku bujwireje turkwetaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original chiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera ikitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro 3 2012 byokwezi ku 11 chenjo jo mu chai 15 byokwezi ku 11 chegego mu chai 16 byokwezi ku 11 mubendo mu chai tizote utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi notunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 Kati banshura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burenge rw'izoba orino yombeka ninga no hundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe staya yero yotungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramo esumu notu mshanju 2 anani 2 abiri na mshanju 9 manager ogito wagito ko kaba tumukidara kabataka jiremo MC takiziri
DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishiterekenya murungi ahiburi wa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Chitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashimirwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo yabachaze kandi n'ibindi kwa cyenda mega discount byona biwire mu visa ya ticket emishana n'urunji munonga okora cha Kenyonyi mu Dubai emirumo kaba customer service airport security aviation stewards the check-in agents landing grounds guides and aircraft finance okona nisana kwa ahantu muyona ahamata simu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi ebiro bikurebi shebe kuno mutago ukagana tukuna cha Star Wine Road Star Wine ne yawe n'umukungu wawe ibona bawe iwone kaya wahachiburo Red Star Wine, the test that lasts. Nikuba Singa Investment Limited. Kandi neshango bakakuna umihanga. Ndero musanzu ibiri. Mukaga na mukaga. Notina atanitano. Kuri mucho. Waraboteka tetera yo kombeka. Jenemo ba P&C Uganda Limited. Abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira abanda byembaho gwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Typhoid Kenya na China Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango n'abariga habisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Kuruka yomka humro minister w'ebyamakuru no kabiri hanga Godfrey Kabyanga na indabahereze kurumbe canga cha Rwenzori behe yaho naho caba kitari ejo batanje kwigwa gunje noma minister hagambere bibwabire na bugana habakuru bebyaro kurugo mu district ya Bundubujo. Minister Godfrey Kabyanga na jarang government eri kubasa kwicereza bari kushisha obusinje na mnongo mchanga cha Rwenzori kuwawa baveyo bwebabanga bavuddeyo security jakubangiriza ate ovayo weke nyini awoza punishment yabandi kuwadde eiza kukenderako naye bwe baba kukute awo bajja kukutanga bajja kukwata ku muntu abadde akole aduka esabite hingwire
abanyambundo okusyana hatabo gavumenti kugira ngo tekamanyire ekibina ekibarukorugamo bakatatahirira ebyaro bishatu omuri Fort Poto bundu bujo hamwe na Kasese baretaho kwera ryo matura. Bunyangabo Kasese titwagala kiberewo olunaku olulala tusaze n'abatuuze ab'ebitundu ndi enough is enough tekijja kubeerawo olunaku olulala ate beero si bakakasiza bajja kukola kyonna ekisoboka kulaba nti tikibeerawo ogwashabira abaturo okwehara okwetaba mu bikorwa ebirukwenda amateeka amanya tugayina batwakute batuwadde amanya gye babadde basula nabo batuwadde eki amanya tugayina. Reminding them come and be educated again to ensure that you don't have such activities in your areas. Minisita Kabyanga abuginaho bakuru b'ebyaro n'ekigenderwa cyo kutaha emiringo yo kukwatanisa nabyo byo kwerinda okurwana sebahagaro kevi kikora kiritumira ba RC mu rugo wayi RDC taremirwa mu kandi bagire mwatari kure mu mawe tubatwenda turemirwa bakabarabanka bakaruganka banabo Council can pass some ordinances saying that the moment they find an LC1 insecurity in your area, if people are killed when you were there, I think you should be the first person to be picked. Amakuraga gasha kwa Jonan Singwire. Webale Jonan Singwire. Aba Lions Club batongwise huru yo kubyara emiti okwenda kugarura busebyo buhangwa district ya Kamwenge. Ehureji neija kukoma gombora gatara gamwe na gamwe okwetorora district yona. Zikiraba bebembere hureji agira ngo bagenderere kugaruza busebyo buhangwa no kushomesa abaturo mu gwabo omukurinde byo buhangwa. I'm glad that sometime back you looked at the trees and it has added value. It is my wish that when everybody's function, let's say birthday functions or any other function at home, plant what? Plant a tree. Byare metoko nukuza korwa mu marwaro amashomero nendijo myanya kanda batandikira na General Hospital na cyabenda Health Center ya Kashatu. Ikintu kirundi munonga kandi ikintu munonga kitwa kirwariro biza kutereza umwanya murungi ubwo gukoreramo uri kureba titwine enough shade kandi twine population impango hanuya so jimiti turateka ku myaka mike iza ko netwa shade turateka iraza ku contributing a conserving environment kimanya ngo ebyo butonde iyo no mugasho munonga aha abantu bitu okututura umusoso ya teji ngo kututwire na community zezi emigasho yemiti ni mingi munonga konke kikuru munonga tumanya ngo kumwanya nkogu aba harimo emiti yerete kibunda abantu bahumuramo emiti nkeji imwe naye mbazi ibaronza kubonora mbazi emiti nkeji nera abantu batura kurungi aba Lions Club kurga Kamwenge begisirwe abandi kurga ntungamo ibanda kandi bakwasize cyabenda Health Center ya Kashatu kitanda na oxygen cylinder okubahwera mu mirimo yabo. Lions service activities ezi Lions Club International eri kwebembeza so umugezo twinemo environment yo kurebera byo buhangwa twinemo vision na site ningashu byamisho twinemo diabetes twinemo pediatric cancer ni cancer yo mbana emetero kurenga magana 3 ebyirwe kandi ndijo nyamwingi nayo netekatekwa kubyarwa. Umuganda Rotary Club etongozi bwo mu rucenjo ryo kandi abatura bashabirwa ko hamwe okusiyohereza abantu umukoro gw'ebembero district governor wa Rotary district 9213 tuyamba the environment era club egenda kusimba emiti tuyamba abantu bayina amazzi ne sanitation that's
jawacu era club ejja kuyamba amasomero abalikina kampera kiyamba ebyokugema Rotary Club ya Chenjojo ikatandikira ukwebwe buhabuza ba Rotary ya Kasangati kandi Mary na Musisi ni watorinwe nka president wo kubanza. Kuba bagenzi bange bamemba ba metro netusima kubanza netusima digi aizire ya chadalinga club yetu ndio chadalinga mu kwa munana baiti ya gamba paka ni waenda kuchadalinga netusima muno netusima club alibaisa wetu ninyi kama dini aba governmenti aba politicians n'abantu bana babuciro twena babuciro tubasa kuba ba Rotarians tubasa kwigira Rotary International programu ni slogan kirakoresa service above self. Service above self ni kuanzisha ngo kwenga yokora ebe yamba abantu abandi kira urugaharurengo urwago Gashakwa Anthony Atwine na Daniel Bingana. Abahaji aba Patriotic League of Uganda Home District ya Rubirizi bakwatanise na NRM okuronda karuru haka President Museveni. Urukiko rw'abantu rw'amagombora mukaga gishaza ya Nyaruguru district ya Rubirizi ahansi yo mukagugwa tuko pamoja nibagera ngo bashazire mukoro mukagona NRM kurondera President Museveni karuru abo mwaka 2026 commissioninga muze kuronda akaruru kaba flag bearers kurugaba village bakara president tokuzakuza rutoto kona ukatera mani LC1 akaba kansara ukika LC3 otati aho mukwe uryama ukashimirwa ukimbuka ukashishuka isiga marishitagawe ukatanga ubusaza kuzica cyawe na so mwenda kuchukora wasi ni mwendere gajeje eki umuzungu gabatukugera beto kuragane no umuzungu guru kurukara gwara ukajutungije imbe badingura di oshanga kakadege ni ufanga bayani twe wajina rero koko shanga saka nuru president basa icho niko nasema cyo kujemta mukiteka tejo icho kikafuke sakika kujera kuchukora abantu bagera mu percent ya President Museveni mu Rubirizi kaba yatendera gukonkana bende yongero mu rundogo echo tinkagera ngo nankani wayaresere nesuma nonga nanchi ungani ndikateka ubundi organization entebe kanisa ubundi kaba etaba nongi ninge cererwamo ninge bukozi so bicererwa kunkatugizere ngo yabe bukozi so buruho ninga bitaruho itwe twehireyo kuza ahambyaro byitu ekibina amaswa gitukinemu no kurgira obwiro norango kukitegekire kizarirwemu twareba wembeze bwacho ngo kubura burunje uko pamoja oye PRU oye NRM oye ungana makuru abesimbere barabwirwa kuronda karuru ko businje obwe campaign zuru kutandikizo bari yanyencha kare betenga rango ginungi munonga na abategeza kandi sibaba abariyo bakwenda kutera akabura abatezi bakaruka nabwambira ngo biwe uwo mutezi bakaruru amana gawo gagira higakoma ukuhagira kwawo hagize wawo ugira higakoma bureke kuba wingi munonga bukarenga ugashanga ngwe niyo suspect muri kintu cyone aba bashabwa kuzomyanya itebe kanisibwe kujibwamo bit kutara kutambura radio tuyoko makabukana kaka kubwira president ukushima kimwe kuzaha RC aho kwitwa fraga nchukuru members of parliament chairman RC5 na bakasa z'abantu bona kwa fraga no mu kwitwa pate kainaremu nimbasaba ngo mwize muhurikire tanda itarindi nire kandi nimbasaba kusinje mutayombesa abandi biza kwenda kurikiza mbahurikirize amata kwenda mutaza yo kubateganisa ubwo tubase gukora campaign nunje icyo cyukuru munonga nshaba abantu okugira campaign zo businje bamumba twire bari abanyishenjero kandi abine bendera ya NRM nibaraganisa gumiza muno bakore be NRM tebeka
batekanise gukora ibinkuza gukora byona nimbiho mu manifesto ya NRM avuga waba oyine kibina notana hona banyamwegendaho ibyo gukora byona niba biyegamire inkora y'ikibina because tune challenge yo kushanga umuntu ine bendera kuko kandi byari kugamba ni bicwenteje emicwe nemitwarize y'ikibina cyitu cha NRM so nabonye on this note tinkusha kugira ngo nyagamire munonga ebendera kuchara ebikugo mutugomu amakuru agashakwa Nesmas nabo na Richard Nahawe barabashatse betu bamakuru mugandi abejukuru mu district ya Bushenyi bashabirwe okwekiriza mu kibahwero kusingurana munonga omishomo yabo okushabo kwirweyo urukura Bushenyi Vocational Institute Modern National hamkorogo kushabira beji abari bazakora hebyezo byabo esandere kwisha abeji kurugwa mu district ya Bushenyi bashabirwa kugumana bekerezamu kibahwero kuba basinguzi omishomo yabo because now we are preparing ourselves for the examinations. Examinations utilize this time from today up to 21st for technical students and up to 28th for business. Something can happen. God can do a miracle. aha mukorogu habiriho no kurahiza bebembeza babeji ahari BVI omuru Bushenyi. Read by example, both academically, spiritually, you must read as example. Tubasize nyina basomesa baje nani mwataboki agaye mwenu kumuraga atotagaruke nyuma uyongera n'icyo tobaye cyo gutaka kwasa utiriki acho chikwati. I leave you with these few values or key things that you can do such that you can be successful in life. One is all about God-fearing, hard-working plus discipline. You will soon satisfy. You try them. Urwego beji har BVI arozi yasimgare agambira beji bakoze bakika businguzi omwaka ogwo gwe2025. During my term of office, for the first 2 weeks, I abolished alcoholism in this institution and encouraged students to start doing productive work. Umuganda makuru abazeire bashaka kwejumbira mu kushomesa abana imirimo y'emikono omubyo bukendeze ibura y'emirimo ya office. Ebine birukiraho byagambirwa Ruganda Matazi Church Mbarara omukushabira beji ba senior 6 abatandike buzo byabo nyenchakare. And that temple is you. The Lord is good. So we are God's temple. We are made into the body of Christ. We are made into Christ. We are Christians. Curriculum, abakundeba curriculum secondary school ejire yahinduka kabaza kwimuka ha abugasinya yakana konkatana na senior 5 na hindukire ejire mu kwita competence based curriculum abana bita skills binekora za project subject evaluation project kugira ngo bagire icyo babasa gukora hagira abana babishije gushoma kuba aho bari kwikiriza umwana w'umushya shomire naye nece cyo kusimba hanga ni tureba ba prime minister bitu basipika bona n'abakazi hata bakoze ibintu by'amani no kukiza y'abashija ahabwa TV West ndisande William na Abraham Muganza. Kwenye hakana makuru menshi ngoma TV West tujagarukana nabwo. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okuruga ofisi ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreto buruhire bwa serimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryone oruterano urugija kutarika 2026 okusiye 2028 ebyokwezi ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita abacondoza abanyabirajuru abakozi bebyamagara hamwe n'abebembezi bebyanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburuhire bwa serimu omujenyi mukuru ni Vice Chancellor Wambara University of Science and Technology Professor Paul Nibyachika Chibwika otafere kiganire ki ekyo kaza akakoko
karukureta oburire bwa sirimu kandi nihija kubaho kucebera sirimu ahabwabusha okumanya bukira utayira hakibanja nhas.usc.go.ug kati chikwere chibeho tuhendera kakoka karukureta oburire bwa sirimu utakakire kubira kunyasha Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nene kuri ndizo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents kebindi byona akasente kensheko tina events ni bashangwa ahacome kwa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwisoba abinohereza bw'umurembe nitwakira umuri rwa Mbarasutse umwanya bwo mugweje n'ubuteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kuri kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings n'ebindi umwanya ni rwa Mbarasutse conference center twinebishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa alipoti 10 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanji noti 3 58 nshanji na mukaga 88 ninga noti mshanji 5 noti emwe 3 nshanji 4 amazina ganje mu mpiro kasi nduka kikoti cy'u Nyozi imyenda ni ngora twose amashanyarazi aga fresh tuyamba fresh sora etuyambere munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batiriho sente zone kutogeza mu mweniwe wasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresh rero kora maguba ijuka ngo nibagikumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free ebiro kucya hoteli noti 8 noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Money. Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need this one. Give me my money. No. I said give me my money. Give me young lady, young lady. Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100. 200, 500 and 1000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee eyo murembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkori yo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 mwende 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti 9 9 2 25
obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Musibire muti abantu batooro. It's a great day here in Fort Portal, where we've been rewarding our customers who have won school fees for the whole year. Nomega star 165 star then 80 hash nibakuhereza engenderwaho. Mbaire na hati school fees intakagimazireyo, ndire na loan ezegise school fees imbaire nsasuireyo. Obumpulire ngumpangwire school fees tinda hokira no kukikiriza nyoko. Obampere shite kunyoleka ngo mwana asasuira amaziri kandi asasuira omwaka gwonna. Guno mwaka najja gumara no gukwiza nagukwataho. MTN yakikozi. Now I'm a winner. I thank MTN and I thank God. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink. Chikutasyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyamba ho kwigura misi, kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink. Otuntumura cyubaro na stress. Echo kunywa cha kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi churuhombe bipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 81 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Kurugera kimwumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ayi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwe by'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanisi je korabiro metendere kere ukongera habirungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto nobahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumanya birukiraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Bwe bakubidde simo amasanyu ganzise ekisi kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensooka nembivaako nempita bannange nembagamba bana empangudde ekiki tosose gamata bano balabika nno bafere esimu nagirabe ng'erabika ery'ofiisho nyiga *165*8 ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga ye akozesa momo obulamu bwe bwonna laba alla bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongera mu bbanga checho
twakwakira owa Allen Women's Wear Point amaka g'okunyirira emishono hamwe n'okweyikiririzamu nitukureetera omushono gwa buri mukoro rero kiteera ije tora n'emyenda yitu nka silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteeyi by'omurembe twine na za bags ez'okugenda n'aha mikoro na bags ezirikwihayo style yawe omubwijwire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 24 tukunyirize omu Christmas egi ebirikucaho tera noti 58 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Korka yomka humro eminyeto mu district y'Isinjiro bashabro kwetantara ebyaho naho ebirukubasa kutuma bayifuzo mbiro bya nyensya okushabo kwirweyo omunyeshenjero w'Isinjiro South Alex Gavah bakunda kutongoza ekigombe shabebebezi beminyeto mu district y'Isinjiro okutongoza ekigombe ky'abebembezi b'eminyeto ekibesere Isinjiro Youth Leaders Sacco kukorerwa hari district y'Isinjiro kandi kwejumbirwemo eminyeto eri ombwebembezi butari bumwe na bumwe kandi ekigendererwa kitu eminyeto kugira ekintu kitu cyo kubasa kutuyamba kuruga omuboro no kugira ekitwaika ky'eminyeto twetumbura bali kutumanyira ahantu eriya eyo kushabiriza eminyeto eyine projects ezayo eziyetandikireho esente z'eminyeto zone ziri kurebwa mu Isinjiro district nitwenda kucindwa haramu we naraba arabe nayenda kwata sente z'eminyeto amanyengo naza kwata waya y'amashanyarazi ekyo twabawoningi tutwenda garuka kure sente ngo sente za mobilization izi nabaziri ntumanya ngo ine sente zize za mobilization tukwenda kuzana no sente z'eminyeto Byaruhanga Godfrey chairman w'ekigombe cy'aberekero kubetebekanise okusembusa eminyeto omu rugendo rw'okwetungura nanguno kwekuza kandi tukoresa akasente kitu ahabwa amashanyarazi tutezo yambashi abantu members okukiba members eminyeto niyo kubitine capital yo kutandika irrigation scheme kandi kugarara gabara turi mu Isinjiro mu ibanya mezi teyine sente zo kutandika irrigation scheme umunyeto tukubasa kugura ki high yielding varieties. So we are saying if this money comes, the youth and women should be first priority. Alex Byarugaba bakunda umunyishengero w'Isinjiro y'amashumo birari y'umugenyi mukuru aha kutongoza uko asimira eminyeto ahabwa interekanseji ekibine kinza kutuyamba kwika mu minyeto hona hansi ubwo tugezaho kuhindura ahambera zabo umuringo gw'entasya so kinde kinanabagambira ngo minyeto teyine mirimo bingi so tushemere ku embracing nanga kukwata munonga tukanyweza no kugira ngo twabaha ebikwato kurabira umukubaha skills nanga kubakozesa ebintu bibakubasa gukora bakunda terire eminyeto muranga okwetantara kubihwa by'obutegeki abarukwenda kubakoresa kurabya byabo bareke kutwarwa umuntu akakubiha bihangu yakwaka umutwaro ngo rero sibe nawe oramwesho ngo ureyerere nguto gashakwa na Good Fatima Nagudi Fatuma umureberezi w'ubureberezi bwa Korera Reverend Sheldon Mwesigwa yashaba abahereza bekanisa hukonjera habitabo Bishop Sheldon yagambebi ahamukoro go kusima kwa Venerable Reverend Thompson abaho hati hotonjire kitinisa cha Dr. omubyo kuburenjiri Bishop Sheldon Mwesigwa okushabuku
yabari ya mukoro omurugamba bampara akusima kwa venerable Reverend Thompson abaho otungire kitinisa choba doctor cyayikombi kwatere no kushoma ngabera batinyo ungashomesa abana bange barga kibura tari UCU abana bakokoreje mwera batakwase no mushango gwe omukorogo gwayoko abandi bashomi abebembeze abashubuzi n'abandi benshi niba mukama akuba n'umurungi tenda kusima doctorate abatakugimanya neshoborate a doctor of ministry yashoboraho doctor of ministry is a professional doctorate for experienced religious leaders that focuses on applying theological knowledge to practical ministry challenges. Abantu babiri bitagari kwenye mkono tutabarugari banso ngena abantu barugari okusima hanga abo kutukunda no kutugirira imbabazi nyingi abo kugeza kushobora kwitu hamwe n'umwana witu ajoine mukwata nseri ito tusimero hanga abo bose tukiri wagira abana babiri baba babure Thompson nabaza irwera ababombi nibazagwa kandi ubwo yazwara ki doctorate asi buna wa alika PhD omugande abakristo ba Christ the King omurukungiri district obureberezi kabare bahigwa okekerezia H10s okushabuko kwahebwayo Father Innocent Young omiseri zoba eyabamo okurundana sente zabombeka abwenju y'omusosorodoti Abwa TV West Senyomo Gideon na Dan basibye mwebali abashatu bitu amakuru mwena batya amakuru agerizoba ntubasima ahabwecho owana baisi amakuru agana Mbabazi Charity na Lois Gavah twenda kumeneza Mbabazi omurungi agandi gategereza nyenchakare shamshaje zihangwe na shayibiri zo Mbabazi mu Agacencwire otarga TV West esandence yekubereye ihorere Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*1# and select daily or use the My Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukaza nakare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 10,000 zonka yandikise shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 asimu yawe abwa shiringi 10,000 zonka rero otegereza omuncha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutura
guhiganwa okwetaba mu draw yo kwangura sente